bungut cara kenal pot. Bangke jani. Andus pun jalan. Nih. Ajan bangke jadi nih. Kok kuat. Kau bungut apa nak poging tuh? Mati yang kamalan Yolas. Penabuh sampun dok, tapi sing bisa ninggalin bergina nih. Yang ada bergina model gini, dia tabuh coba, cek langsung angklong kamalan. Bui, tuh bungut apa nak pogeng tuh? Bui. Bangke jadi. Jangan bangke. Kokoan. Dongkang pesu. Keras gelem. Begelam mubat deh. Hah? Mubat. Bo pemubat. Hijau mubat. Kesmas. Hijau. Kesmas. Puskesmas. Kesmas. Puskesmas. Kesmas. Pus. Kes. Mas. Puskesmas. Kesmas. Kesmas. Nah, kamu mau mubat ke Puskesmas? Maya. Nyen ngamat tuh Maya. Tanci ngama nak tua nih alus sendik dong orang ngama. Apa alusnya? Mantap gitu badan. Nak kencang nasi. Oh nyen ngama tuh Maya. Bener. Cicing ngama sing tuh Maya. Saja cicingnya ngamasing Maya. Yang kaki Maya ngamasing Maya. Si cicing ya kaki. Gile cicing ya. Gile. Dia duga sida sang Darmo Wangso kemo ke Nirwana Resortnya Adin. Nirwana Resort, alam Nirwana. Cicing Adin. Cicing nak ada dewa nih kengken ki. Nyen dewan cicingnya Sang yang Scooby Doo. Bin kokoan. Terus kokoan. Berkokoan pendidikan ke mantat rokok. Hah? Jual merokok. Kaki nak getak sen sejati ini ninggal nak merukun nih kan meruku ben bisik. Yang tadi ke ban pabrik rokok di Jakarta ke tunggal nasne. Bagus Pas jalan ke Jakarta sekenoban. Alang-alang nasne boy. Ini nasi tunggal bisik-bisik. Sangat cuma sih udah aja bangko. Yang bangke. Ani awak udang bungkus merokok. Uang bungkus. Ani bungkus tuh dah setali sih. Ya dah dua apa doang dah setali kali bulan 2 kali 5 600.000 pes kaki di rokok. Kali akibat 7,5 juta lagi. Pes kaki petunjal di rokok kan. Wow. Umur kaki udah jadi 80. 7,5 kali 80 sekat miliar lagi. Hah? Sekat miliar. Yang kaki oleh pidan kan dijani sing merokok kapal tidak beli. Hah? Kapal Kapal tidak beli. Cimeruko Sing mencibol lah kapal. Cingen sing lek ayang petan ci. Awak pergi nonde ngibi ayang ngomong ci. Gapol ci. Tengke. Nemu nih ulen tahun 45 pada di pergino di Jogumi di Gianyar sentenyak nigal. Ijo sing ben. Jo senten nah. Ini bumen nigal. Konen ci lekate ngajak memen ci kaki pada di pergino pangtawan cinoa. Memen ci kaki mitre tidak. Aposan sekayang kita lek-lek kaki. Nak tekan nah cinta san. Ya banyak liu gile-gile kaki ke pasir cimendung ya, ngomong cie. Nuah. Kaki boleh sekali diorai.
Udah ini kan maksud cie. Petang-petang barang tak ngayam cara lupa kaki doang. Nyen lupa. Kaki be. Jelek lupa Belupa kita nak ngomongan jelek. Nyen paling suci di bumi. Jero mangku. Saya dongdau. Ratu Prana. Sing. Nyen paling suci. Lupa paling suci ya. Kemudian lupa paling suci. Kadang liu nak kalian lain lupa angon kopi. Man mangku rangi suci udah sih lain jero mangku angon kopi dia. Nang cie. Mong cie. Pentan cie kena cie siapa jak duat kan. Sing jelemone ngajak lekotok cingigal mai ke Semanta medem na saya di beleleng Subagio ci Subagio panci nanang ci budak do ren mai mensiap kaplat teng nasne memen cie latri do ren mai kaplat teng nasne kak tinggi Sombong je kaki na. sing merkaci ni sombong ci ning ngawak-ngawak kemunyi ya kaki Saja kaki mulai ngajak jangan yang lain. Kalau kaki ingat yang sencang pun kaki ban mobil ke penate menjalan kaki main Sumandre terus Sumandro ada di rumah Noah si beralih kaki ke penate ban mobil saja. kalau mensen kaki ni mobil Cilenyi Semarang dalam mobil Cimaimu Subagio ci Subagio anak ci udah main cacak nasne memen ci latri itu ci kaplat teng nasne Noah kaki pemeliharanya saja kalau mensencang nyupir melengis kaki di kaki main nanang ci Sumendro dan main mah nenek ci lotreng dan main cecak mesin nasi ini merkaksan ci munyi bang nak tua ci banding ngeci-ngeciin besar kedap hitung keturunan klekotok ci kelsiang lek-lek ngelek-lek bangke jadi yen kokwan benci madak bangke bani ci ngeci-ngeciin kaki alpako guru nasi ya oh yen cang bani ken kaki alpa ke guru yen kaki bani kencang alpako cucu nasi madak dok turunan sing mantap-mantap polang gue tekan ci lekat di bumi galang gede suak bungut ci zaman Belanda lekat man ci bidan si kena bedil matan ci jelema ning ranang Indonesia merdeka pangkawang Cina beding ci mungi wih Belanda teko maine lawan oh kaki lawan lalu pejuang-pejuang Indonesia ulin di Bali untuk memerdekakan bangsa Indonesia puisi kencang puisi hasil karya yang benar baktikan pahlawan puisi kencang nih puisi apa judulnya ini tulis nih tuh sing not kacau mau kutang rumah oh ini galang nih oh dek nih ini tepuk jangan tepuk tepuk bisa baca sing as betul kenal luang jangan orang sing bisa maca nih tuh puisi ci kemudian nih macam puisi bayi sedunang bayi se patuh ci ban ci ngigal cara bumi ti crek nong yang putus pada liak dan makacang bayi sedunang bayi pening ci main ampura sarang sami semeton kaki dan ni jero mangku sani gumanti suciang kaki bayi se lima nih bayi si ken nih iya kengken adi bayi si cara kayu wepan gue cilam nih sing Puskesmas mau bat mau lem kengken Sariawan bayi si deh Sariawan bayi si karyawan kengken pecah uang dir school bayi si sekul mapat pates lagi paling luwung kan ini ibu bayi Sprogino nih bayi Sprogino main zoom deh tapi zoom ini marah batas peragina asli kan misi batu ake kan batu ake ini selam nih noci bubul bodok nih batu ake bawa yang giga lulur na batisnya lulur oh lulur na ngajak dongki cuma apa lulur dong sekar jagat men kaki rejang dewo kalang adone baru apa dong rejang renteng rejang renteng itu oleh maco puisi nih yang sing piodalan ini sing don puisi jangan nih baca nih judulnya Pejuang Buah Karya Kapul SAG wah SAG masuk kiseng SAG sarjana aing SAG sarjana alam gaib khusus bagian pelet dan kerauhan nih siap bawa wedan suling Pak Penabuh dagingin suling pangsakan puisi dia ini
betul ini. Pejuang ngerepet munyen bedel ngedas lemah. Nundon tiang pangenggal bangun. Semengan marep bangun. Pejuang yang sing pejuang sakit basahnya. Pejuang siapa suling siapa nak maju nih nak maju pejuang ada pejuang pahlawan mungkin ayo tegan nang nak mau balik sih mai terus nak maju ada nih tuh peleh pusing jangan peleh di jalan peleh apa tang si bungun si do yang kaki baru bangun sakit basahnya semangat udiang pejuang masih tukang suling bertawang nak maju jeneng suling agak senting igal mai aja agak senting igal udah tain cikan misi suling anyo tain ci benang kelor di jenis suling duh lali lali bocah suling bocah suling nyen nih so tawang nih gamal Itu tuh gamal. Sing biasa mau gamal yang ngabal aku sing ngikal jelek asane. Yang ngikal sing bisa. Terus dari drama lebih beda ngengken ngikal. hah ci ada so tawang perdino nih nah nyen nih Gangsar Gangsar pemain drama gong Gangsar pemain drama gong iya nu hidup ah bikin nih Konen aja mati. Ngengken ini bidan main drama gong payas bagus udang batik jadi adi udang cicerelung genteng kan ini udah modres ada nawang. ngeken sehat yang penting sehat kaki demen nyaki segar ngayah main tuh angon kenal wah pesuge oyo wah jumah tuh biar misi Kesuke pesuge ya ada sama suge kengken ngalah toko elektronik ya ada tawang lagi lima nek abal lagi sih woi awak ngomong nih ini kan model Permino nyocok ini kan model Permino Bidon kengke modal Perlino Bidon bidan muanci buntar ganteng bidan main drama gong para manis nih bon udang batik mau buntar jadi udiang misi suge emang piten gini suge sini apa tuh banget penginjangnya keles tuh karena cengkok nak pipi ya kan kegiatan jadi sehat apa jadi drama gong kan besut apa ada aliannya beh yang kau kayaknya kegiatan itu sudah liu maka coba sekewala tusik mesti ngidang timpal selap mau drama udah pindah tahun 2000 drama mereren man peranan mereren bertimpal liu luas hijau Ilok ke dalam puri ada ke Raja Patino ada gitu oh tamasya tamasya mati ya nih oh aja nak pidan mau partner ya mau aja gingsir aja tuh mau hilang oh yudana mau masih cang nih nak maro rencana iya maro ada di camat dia tugas saya ada tugas camat calon mayat nah yang ci dot mati bece ngalang nah pasti ada ngetuk-ngetukin jangan ci barang aja jangan ada jauh orang ci mati ada barang inget-ingetan bancine nah Gangsar ci tuni mai jangan deh biji kan aneh ngisen cang negak dure ci apa kan neki nih balawan kayu sotong nih cang negak di samping ci ya sejak enggak apa kan neki beli nasi ci ngedang bancine jang ayah beli nasi bikin kombinasi gak nasi yang ayah beli nasi cang parkir cang ayah nya pada maya cang nyemput ci inget-ingetang banena pitong jang negak cuma cina dong kan kopi ci sing yang nanyain cang mencium itu kayak tadi kopi cing apa kopi
Sing mesti apaan awak kopi sih Mas dok. Sasar. Apa mania dong igal semangat. Sing Mulai ke lap-lap jernah. Udah. Sile bungut ke klepot. Pas. Baik bensin. Ralat itu. Kakak tidok awak mau timpal doi gitu. Men kemudian kegiatan nih jani. Kau biasa jadi beternak. Beternak saya maju tanpa modal canggah peternak maju. Apa boh? Nyawan. Di nyawan. Benar sehat hidup ya Gitu. nyawan ubuh Oh nyawan itu. yang nak hidup sehat tuh salah satunya minum jamu STMJ. Apa madan gitu? Susu telur madu jahe. Susu telur madu jahe. Alo haleh ni kewah madu haleh. Madu. Oh, Nawang ki nyawan. nyawan. Sing. Tuh baju nyawan sing. Engke terus Sesap jit nih. Ada. Cara bungutnya. Mesti bungut buwok. Madu. Men iken. Gitu. Sing jang ngalih modal kungkungan gawe jang ada so. Nyawan. Kaso. Ali jadosone mah. Gantung-gantungnya di biang kayune. Nya ada secan yang promo kawin misi kungkungan itu nyawan. Tiap-tiap bulan mancang alat nyawan dasar talo satu kungkungan. Daso talo. Pi. Daso jangan daso pang daso satu talo janglah nyawan. Satu talo. Wih, satu kungkungan misi madu adrem. Keras kebobok jadi. satu kungkungan ada remisi. Drem jenis. Woi, gusi mungkrak. Tuh botolnya angin ada itu. Dering. Bunuh aja madu tuh. Liu jaga madu. Benar. Adop jaga madu tuh. Belajar siap. Woi. Bagus. Maju. Adop siap kenyang. Adap. Ya bebek. Bagus. Adop bebek yang nyangan. Yang meri. Ya. Ini. Bebek siap meri. Adap meridian kawat kita udah segi. Siap ya. Bebek meningkat harus paling sampi. Del. Nah sing. Bebek adop cang. Siap adop cang. Apa beli? Meri adop cang. Liu jaga plus. Kambing beli cang. Cuma bagus kambing. Udah beli kambing. Aduh. Oh, udah dua beli kambing. Look money. Hei. Nih lo beli. Mana moni? Sing nggak beli. Nyet nih kayu sotong nih nih. Ya mau takut ya sing urin. Di lengah ada kan yang mau beleng. Meninggal pada kon mau nih. Sing beli ke orang ke saja nih. Tuh. Boleh pas gitu sih tuh ya. Beli cap. Get kadang caknya ngelantur usaha cai. Bener. Dia mau selemangin kambing cang neluk mati. Wih. Kepanaknya bawa mati. Kena gerubuk kambing sih ya. Dia kengken, dia nampok ke bang. Mati yo. Nemuan inget berak king. Aduh, Pangan kurang mati. mati ya kurangnya sih sebab ya. Oh, Bersedih. Peladak pecah nggak dorong mengguli gede deh. Cek kambing. Terus terus purnamone takut cek kambing cakit. Engken. Kambing. Dadi ciseng yang amah ya mulai subuh kopi wani jangan lagi maman kamu main. Dadi ciseng yang amah. Apa dong si kambing ke kedua? Masaut ya. Pesawat. Engken pasnya. Woi, hijau ada mungkin kambing. Mungkin kambing gede mungkin kambingnya. Terus kambing seger. Kambing Yen kambing gelap kayak neme. Ket pasangnya. Saya pasang. Aja umur tua. Banyak TV iklan bang Nana. Dan nah ini dong. Apa dong nak? Itu riwayat. Jadi nak kau riwayat. Dia nurut gede. Man kayak dasar. Tekol cak kambing di Bandung. Takol nesnek. Oh, kau pasti hilang. Benar. Buat beli. Ada cewek, ayo. Tetuk sekresan ya. Bentan kambing ini. Tak. Tipak itu toleh cewek. Mengke batnya. Ale cang. Ke cewek ke. Kak, adap kau beda kak. Bener. Adap nasne. Adap ya. Dah kau beli dado jadi 5 juta. Adap kau ukur payu ji daso juta ukur. Wih. Dado jadi 5 juta. Besik ya ji daso. Soleh dia. Soleh.
Apa aja? Munyi ni lu. Kan punya nih. Itu akon. Awang pun nak sisu. Ada yang jang berubah punya nih. Ji, kau dah tahu beta kon. Luang mungkin kameng ji gacor. Jor. Adap nasnya adap. Batok kan? Pakai itu bom. Adap kan gugu jang nyin cewek tu adap kan sekolah kapis liu. Benar. Pikir jak mudia aku deh jumpa toplok nak kai loket kat lobeh. Masih umur bina kalender kan. 2018 Januari mati beci bom. Mernya ni. Ada umur ji Pada kau lihat kawan yang nyuh dah pucai orang kawan diulung lo nan. Man, So wah sendol ulung lo nan. yang bungut sini. Nyo bungsel bisa bungsel ya ulang maluan apa hubung aja sentol. Nyuh. Bungsel. Benar. Seng ya ulung nang sendol ulung. Nang ada yang sendol dah dia punya anu nyuh eh. Kayak jauh le bungsel lider wayang. Sendol ulung. Yuk kedua. Nih jak ngoto sing kalah-kalah. Jak ngalas bensin Medang kan lek-lek sih dah. Lekan sepanang lekan. Bedi inci ngeramang gumine boyo-boyo. Nah, Bini tinggal jani gumi naik. Benar. ya dulu toto nak cak semua tinggal segis-gigis. Gerubok gumi dini di gumi apa ada ngeranang. Awak si nawang apa lan jago gumi lan Bener. vaksin desi masuk. Jago. Alif. Mesti dicungong yang berdomos. Los, pedangin belang bucu. Ciman kau kaki itu kapul aman. Jangan masuk aman. Kau, si melot sih. Nah, Yang kau kaki aman. nah. Yang kaki kau aman. Nona. Noah. Amuan. Makau konen. Oh, Den. Konen. Koncangnya sih itu ini kan. Apa? Boy. Amuan. Aman. Soa. Wow. Amot. Kaki. Aman. Aman. Ki. Ndek gedang. Ye sing aman. Oh ini. Aman. Soal. Wow. Aman. Aman. Sedot cang bocinya nah. Boy. Aman. Soa. Aman. 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 Cindian nih. Lah anak belah Aman. Main. Ado nak nyane nang ragone. pasti kau. Ado nak nyane nang nih. Jadi aku diambil. Unang nas nih. Nah, Oh, balik ki. Duren kaki ngoyong. Pasang itu kok unang-unang masih pasang kadenya cak unang. Duren kaki ngoyong. Oh. Pasti ngamah bol kaki. Kaki kan bol si amah. Bang boleh langsar sepeda mati. atap aja. Woi, Ah, aman. Konen nak ngundang nih, ngundang. oh, nak unang lihat nih ci aman. Woi, lihat lo kotok boy. Ah, Bang itu, Bang itu. Undang-undang masing-masingnya enggak. Si Raja sane ngelarang lo nesti nerang jano aji uge. Pas. Ane ngematian nak sing lapele, mai diolas kami nih kapol lama. Pas. Enggak pula. Mana